Mēs pēdējā laikā esam pieraduši dzirdēt, Мы в последнее время привыкли слышать, kad mēs dzīvojam Jēzus uzvarā. что мы живем в победе Иисуса. Un kad visam ir jābūt tā gludi, И все должно быть гладко, kad tev naudai jābūt ir kontā vienmēr, что денежка должна быть на счете. tev ir jābūt veselībai, Тебе надо быть обязательно здоровым. vai vēl kādas lietas. И еще какие-то вещи. Katram dzīvē tas ir dažādi. И у каждого в жизни это по-разному. Un tad, kad kaut kas nav tā, kā varbūt tās mēs domājam, И если вдруг что-то не так, как мы себе думаем, mums liekas, ka ar mums kaut kas nav kārtībā. и мы начинаем думать, о, с нами что-то не в порядке. Un, protams, daudzas lietas ir grēka dēļ, tas ir skaidrs. И понятно, многие вещи это из-за греха, это понятно. Bet, ja mēs uzmanīgi lasām Bībeli, Но если мы внимательно читаем Библию, tad ciešanas, tā Stradāņi, ciešanas, tā, es nezinu, stradāņi. kā to, pārbaudījumi, проверки, tā ir daļa no mūsu kristīgās dzīves. что это часть нашей жизни как верующего. Jo bez tā nevar stiprināt ticību. И без этого нельзя укрепиться в вере.